mukariri giti wa kiama kia Democratic Party nwe Peter Ndubai ni ataririte kaumuka wagi bwa mirandi ya witi na mbere ntere cha gicigo kia Tigania West na aria umite augite siasa itina kiguni nicho itumaga Tigania igatara atongeria batino uguni kiria AKARI nande na atarite AKARI bagicigo kiu na kubera ni babatere gutega bwega baraba kuringira kura kenda bona witi na mbere. Kevin Kimathi ni akurikithia. Uringa na mkaririti wa kiama kia NDP Peter Ndubai ni ati thine nene burero miditheshigo mwe kia Tigania West mnokiri washa witi na mbere kaite neka buru mature ne isha cia uweni ni buru na cia usiendi kiriantu biumbe baibongo. Tigania West niyo constituency in Meru County idhaireri yete maendeleo. Niyo constituency in Kenya idhaireri yete maendeleo. Non to kuma I think 20-30 years utimdi maendeleo yaendelea Meru Tigania West yatendelea non to ba kudhania chiacha chetu kwa grupu ya Nairobi umeta Nairobi ike ya mangare maingi ya influence yanto reserve baishia baindi bainda baita muntu tore na umete na grupu ikurio kwa miaka 30 ikethira ni ku influence muntu riko wachalwa kuma ikethira MP wa Tigania West na grupu ithaira ina interest yo o au kuma ba support yo kuma muntu no ithaira baitumira ke CDF ke employment ke contract ke supplies ke contradiction that ya constituency ithaira iboba control ipondo timaendeleo yendelea na yiyo mirandi mwanya kwa mneshigo na mbunge giki Tigania West buru kinyanyuma yoko ya noithirikari nene buru eta na mbere kwa kaita kudhania barabara umbeta wakwa ibarabara ya Mosi Isiolo Road ini 30 years utienge yakwa inge yakirwe ibarabara ya Kirindene kuita Mianthene na nione athirire uti barabara engi yeto approve ithirikari Vinyaine Road kuma Vinyaine monka wita Isiolo ni approve to ithirikari ya Kibake ni approve to ithirikari ya Uhuru na uti yonde omba kwa completed barabara engi kamoya Isiolo Road barabara uchi yonde ni iti approve to ithirikari late Mwai Kibaki na ithirikari Uhuru neta omba kinyako ambiriria ari umutu yawekire akariba nteri uburu kumania siasa ishi antuba usienda baribo bongwa ukeringa kura uye kui muhimu sana ukia kuringa kura ontonoromero kento ukia kuringa kura no torere rorongo kura umiake 5 niyo kinyete monkato akinyatia ni tukinyetea utima endelea vina ichukumete madhukuru masibitari barabara na mpare yetu ile kuo atubatiana ba mpare ne totona tuina mpare nyingi u inkoria kinyane ndi kwetete kura thirikari tira ombote binkudhwania kwethara koina extension officers kwa kurikana kinyare mine atakomba kutethwa kana kiroko ile kutomba kwanda kenda kwethia koina vestilia inkoria the current MP wetu they are ukumere is a specialist kwa agriculture na towa okwa miaka 15 yethirire ikethira Tigania utentia tutethia atoina mparana na promise ita in 100 days tukethia Tigania yothe na roi tukethia agriculture chintetwe and is a specialist in agriculture lakini tutuko na benefit yo kiripotera weru weekend mbeta wa Kevin Kimathi.